Agahinda kaza kandi ari umuterero ni ibikomeje kugarukwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje kurimbanya ndetse kandi urwego rw'intambara rukomeje kuzamuka uko bwije nuko bukeye. Ni amagambo yatangajwe na Lieutenant General Njike Kayiko avuga ku byabereye ku mupaka ubwo umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraswaga n'ingabo za RDF, dore ko yavuze ko byanga byakunda ubushotoranyi butenda guhagarara ndetse kandi ibikomeje kubera ku mupaka urusaku rw'amasaso ndetse n'ibindi bitandukanye ngo nibitaraza bishobora kuzaza. Ese koko nukuri nibyo tugomba kwitega ndetse no gukomeza gutegereza, dore ko umujinya, imibanire mibi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byatangiye nyuma yo kubura imirwano kwa M23. M23 imaze kwigarurira 45 bya teritwari ya Rucuru, dore ko ibice byinshi bitandukanye n'ubundi mu mirwano ikomeje gusakiranya M23 na FARDC bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Ese koko imirwano iraza guhagarara nk'uko Joao Lorenzo yabitangaje mu biganiro yagiranye na M23 abayobozi bayo ubwo bari batumiwe muri Angola? Nibyo gutega amaso ndetse nibyo gukomeza gukurikira. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyagize icyo kivuga ku musirikare wacyo heruka kuraswa na RDF agahita yitaba Imana. Benshi bemeza ko nta cyizere atanga cyo guhagarika ubushotoranyi mu magambo ye ndetse no mu byizere n'ibyo yagiye ashyira mu baturage nk'ibitekerezo bye. Tugwaye ikaze ku buryo burambuye n'amakuru acukumbuye, amakuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bigenda bigarukwaho mu bijyanye na politike y'akarere k'Afurika y'Iburasirazuba. Niba rugambira ubanye natwe urebe epfo y'ibyo mazu kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru mpuzamahanga cy'Abongereza BBC, Lieutenant Colonel Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri operasiyo Sokora ya kabiri ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru, yatangaje ko bitewe n'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri gihe abantu bagomba kujya bitega ibintu nk'ibyo. Yagize ati umwuka mubi uri hagati y'imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda utuma buri gihe hagomba kwitegwa ibintu nk'ibyo. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yakomeje avuga ko urwego rushinzwe ubugenzuzi bw'imipaka EGVM, Extended Joint Verification Mechanism, hari rwo ruzatanga amakuru yimbitse ku biheruka kuba ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Abakurikiranye amagambo ya Lieutenant Colonel Njike Kayiko bemeza ko agaragaza ko abasirikare ba FARDC batiteguye guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi bamaze igihe bakorera ku mupaka uhuza ibihugu byombi mu karere ka Rubavu, kuko bamaze kugira akamenyero kwambuka umupaka wabo maze bakinjira ku butaka bw'u Rwanda baza barasa ku nzego zishinzwe umutekano bikabaviramo urupfu. Umusirikare wa FARDC yishwe na RDF ku wa gatanu w'icyumweru gishize mu masaha ya saa 11:35 z'umugoroba, nyuma yo kwambuka umupaka kaza arasa ku basirikare b'u Rwanda bari barinze umupaka uhuriweho n'ibihugu byombi mu karere ka Rubavu uri hagati y'ahazwi nka Petite Barriere ndetse na Grande Barriere. Itangazo rya RDF ryavugaga ko abasirikare b'u Rwanda basubije kuri uko kuraswaho bicira uwo musirikare wa FARDC ku ruhande rwo mu Rwanda rw'uwo mupaka, ndetse kandi akaba yarakurikiranywe n'inzego zibishinzwe ndetse agatangira koko gukorerwa iperereza n'inzego zibishinzwe za EGVM nk'uko sobanurwa mu magambo y'icyongereza. Ariko nanone Guillaume Njike Kayiko akavuga ko bitenda kurangira ngo kandi bikomeje kuba n'ubundi bishobora kuzakomeza kuzamura urwego uko intambara ya M23 izakomeza koko kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba ku gisirikare cya FARDC no ku buyobozi bwa President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ndetse kandi abenshi binavuga ko bagomba guterwa umujinya ndetse n'agahinda n'amagambo yatangajwe na Emmanuel Macron ubwo yabasuraga mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagaragariza ko nta gisirikare bagira, nta buyobozi bagira, ndetse kandi bw'imyaka yose iki gihugu cyabayeho ngo nta na rimwe bigeze bagira ubuyobozi bugomba guharanira iterambere ry'abaturage ndetse no kugarura umutekano mu gihugu cyabo, kwamagana ruswa n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bitagaragaza indangagaciro z'abayobozi. Twibutse ko kandi nubwo ibi Guillaume Njike Kayiko yabitangaje mu gihe u Rwanda bagize ati intwaro zirahari,
bongeye kuburira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bushotoranyi budasanzwe bakomeje gukora. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda Alain yavuze ko nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ubushotoranyi bitaragera ku rwego rwo kuba u Rwanda rwahangana n'icyo gihugu mu buryo bweruye. Nibyo yatangaje nyuma y'aho ingabo za Congo FARDC zikomeje ibikorwa by'ubushotoranyi ku Rwanda, kuko kuwa gatanu umusirikare wazo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda i Rubavu nyuma yo kwinjira arasa ku ngabo z'u Rwanda zicunga umutekano ku mupaka. Kuwa gatandatu ubwo hakorwaga igenzura ku byabereye ndetse no ku byabaye bigizwemo uruhare n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka EGVM, abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye amabuye mu Rwanda, biba ngombwa ko ingabo zarwo zirasa hejuru. Muri rusange ibikorwa by'abasirikare barasa ku butaka bw'u Rwanda bagerageza kwambuka bakinjira mu gihugu barasa ku butaka butagira nyirabwo bimaze kuba inshuro eshatu. Ni mu gihe indege za FARDC zivogera ikirere cy'u Rwanda zimaze kubikora inshuro eshatu. Mbere kandi abasirikare ba Kongo bafatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bateye ibisasu mu Rwanda, by'umwihariko hari byatewe mu bice by'akarere ka Musanze mu bihe bitandukanye umwaka ushize. Mukurarinda Alain kuri iki cyumweru tariki ya 5 rero Werurwe 2023 yavuze ko ibikorwa by'abasirikare ba Kongo usanga ahanini bisemburwa n'imvugo cyangwa imyitwarire y'abayobozi b'icyo gihugu. Ati umuntu ashobora kubifata mu buryo bubiri: hari ubushotoranyi, ariko iyo usesenguye inshuro bimaze kuba, hari n'imvugo z'abayobozi ba Kongo bikomeje ndetse kandi bakomeza kuvuga, bakomeza gukoresha, zituma bamwe mu basirikare bashyira mu bikorwa ibyo bumvise muri izo mvugo ndetse n'imbwirwaruhame ku buryo burambuye. Yakomeje agira ati niba umuntu uhora umubwira ngo u Rwanda n'umwanzi, nicyo wirirwa uvuga. Umwe mu bafite imbunda ashobora kuvuga ati ariko bariya bahungu bahora batubwira ko ari abanzi, wakwambuka nkabarasa. Yari kuri televiziyo y'u Rwanda. Mukurarinda rero avuga ko hari no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibishaka gusunikira u Rwanda mu mutego w'intambara, ariko bo bakaba barabibonye. Avuga ko mu mpera z'iki cyumweru ibyabaye bitandukanye n'ibyari bisanzwe, kubera ko habayeho kurasana hagati y'impande zombi, ariko bidakwiye gukura umutima abaturage. Ati icyiza kirimo nuko nta muntu wacu waba warahaguye cyangwa ngo hakomerekere, kandi bishimangirwa n'itangazo riherutse gusohoka rivuga ko umutekano w'u Rwanda urinzwe, inkiko z'u Rwanda zirarinzwe ndetse n'abaturage b'u Rwanda bararinzwe. Nta gutungurwa guhari, ingamba zarafashwe, ari abasirikare barahari, hari intwaro zirahari, ibigomba gukorwa byose birateguwe. Nta gutungurwa kuzigera kuba, gushotorwa byo bizakomeza, ariko ntabwo uwo mutego tuzawugwamo ndetse ngo tuwishoremo wo kujya mu ntambara hagati yacu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alain Mukurarinda avuga ko ibikorwa by'ubushotoranyi bukorwa n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo byakomeza